Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Dipu Police Station angkang arlo ke ongdung arondre ahile kene ponlong lapen bangke thom kachingnang. Thang-thangni phain korapli arni Dipu Police Station angkang arlo Karbi Anglong SP kapin khatpon Special Operation asai dengponlo. Labang so along arni kang sam apor malom. Labang so operation kiri kakuruk asai kedengpon along Nayan Moni Burman ASP Crime Inspector JS Khobung OC Dipu PS lapen staff doan SDPO Maibang CRPF Birla CDO atum chelang sikiri kuruk ponsi bangke thomatum aphan neping nang ponlo lapen arondre ahile sitami long ponlo. Kaching nang che gatum amen lake nijes lang thasa artaning kan thongke arong lakhaisi dilangi borlang pher mani khaflong bar lapen kumu dothai phonglo adorso dhonsiria sorpusi pangthekpon bangso kiri kakuru ka sai kedeng pon ahut check aphang alongsi polythene pen phan hetsi patu ponlo laso ahut nijes lang thasa lakhaisi dilangi nelalong Dipu Police Station ke parlo isi AK series rifle magazine ke thom 32 pistol pen magazine lapen ke thom live hand grenade ne ponlonglo mobile phone sitami hini longpon si doan sitami aron ateng pen pasis pon etlo Bangke thoma phanta lamhoi pabon pondo Dipu PS case number 10/24 UC 120B/387 IPC RW Sec 25 1A/25 1A/35 Arms Act 1959 aron pen lamhoi pabon si hem kangsam thaponlu pusi Karbi Anglong SP pen pachinipon এটা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি কিছুদিনৰ পৰা আমি এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰি আছিলোঁ কিছু লোকে হাতিয়াৰ একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে কিবা সংগঠন খুলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ এটা আমাৰ তাত আছিলে হেতুৰ ভিত্তিত আমি যোৱা 3 দিনৰ পৰা এটা অপাৰেশ্যন চলাই যোৱাকালি আমি 4জন লোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সম্ভৱ হওঁ ধনচিৰি এলেকাৰ পৰা আৰু দিলাংগী এলেকাৰ পৰা আৰু তেখেতসকলক আমি খুটপুছ কৰি আমাৰ ডিমা হাছাও লগতো আমি যোগাযোগ কৰোঁ ডিমা হাছাও এছপিৰ লগত আৰু তেখেতসকলৰো কিছু তথ্য আমি পোৱাৰ পিছত একেলগে আমি জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰি আমি দিলাংগী এলেকাৰ পৰা কিছু আমি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিতৰতে এটা AK-47 ৰাইফল উইথ মেগজিন 3টা .32 পিষ্টলছ উইথ মেগজিন আৰু 3টা হেণ্ড গ্ৰেনেড আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি 4জন লোকক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আমি আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ কোনোবা সংগঠন নতুনকৈ কৰাৰ কাৰণে বা কিবা তেনেকুৱা আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এনেকৈ সেইটোৰ ওপৰত আমি এতিয়া বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ এই 4জনৰ উপৰিও আৰু স্যাৰ কোনোবা ধৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে নেকি সম্ভাৱনা এতিয়া থাকিব পাৰে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত এতিয়া নেক্সট ডিমা হাছাওত মাজতে আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেইজনমান ল'ৰাই বিশেষকৈ আৰ্মি পোছাক পিন্ধি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দি আছিলে তেওঁলোকো এইটোত মানে কেছত জড়িত হ'ব পাৰে নেকি এতিয়া তদন্তৰ কালতহে গম পোৱা যাব Kilir tu pukar bilun barim athir kang chochalut senot production a hinpen kang pupong. Thang-thang ni phain kora pli arni Karbi lamet amai rong thelu along ke paman pon along pache ton dun si athir kang chochalut senot production pen kilir tu Karbi lun barim mate Karbi folk song manpeng ke thesurjo rong phar EM art and culture a hinpen ing puponlo. Bangso athir kang chochalut senot production pu amen ki irke anut kaprek kalilo ilitum kaching hon EM art and culture surjo rongphar asupo amen pensi kibi pondo lapen kilir audio album kopia potsi kilir pu ki irma lake alir mate color saphanle kipudam kali Isi alam ok angsi kilir mate ason kaprek asap sap kilir ahor mulapen lun lam kilir pudo halaso a kilir aphansi kipudamlo Lapen bangso alun barim ke non ovi kimi atum kilun thek serpen kilun ji aning hangpik sita lun recording damji aphan tangka avedet ajo em surjorong pharchini dunsi aning kaparung pon lun sepi mir et katharpi lun sepi onjoli timungpi lapen lun sepi hongbari kilingpi atum aphan palun dun toilo EM surjo rong pharpen ke than pon ke non owe ki mia tumta lon barim kilonji aning ke hang abang do opu che than si aning ke mi pen EM surjo rong pharpen si palun lo lapen bangso alir tu Karbi folk song producer ta EM surjo rong phar amatlo lapen bangso lon barim ke tokpon atum laki sir jorsing be sangpi kaban rong pharpi karlitang sir protap ingleng sir habiram ingti lapen sir samson ingti atum si bangso alun barim ke tokpon lo
Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Nili Presbyterian Ningka Nisek Amai Pi ke pamanpon. Lakhain korpho Nilip MST constituency ke parlo number Presbyterian Amondoli atum KPCS Amai Pi ke pamanpon. Lason sila bang somai pi isek aphan arnam alam athipi ke enpon pirthe ke hemphu amarlo lason si nilip angkang mate Presbyterian Amondoli ke parlo Sarihajan pastor area ke parlo lapen Silonijan pastor area ke parlo lapen Koilamati pastor area ke parlo lapen thu chokehola pastor area ke parlo lakado kawe mondoli aphai thongke prasir kep ando lapen delicate atum aphan kachopha atengpen ke PCS amai along nangche tongdun et pusi pachinipon. Lason si thangthangni phaing kora pli arni moderator khoya sing rong pharpen japon linsi krungsai amai mati chingbai chingsai amai peduponlo adun thu ajo porphai nerkebra achitim aporpen karcho amai pedupon thu bangso along reverend Richard lalrem siama mai along kache tongdon arat atuma phan arnam alam than pajermi pon puthot pini thangthangni phaing kora pho arni kesang arani ada porphai kebra achitim apor karcho ajaimek Padupon thusi labang sokar chua jaimek along nili Presbyterian moderator eme khoya singrong parpen ajok mondoli asar bang troxy atum aphan Presbyterian aron atengpen mondoli kachilana ponji aphan KPCS amai pi along pen mondoli asar batponlo pusi pherangke athengno than pachinipon labangso along pen malomso kesang apor en thusi puthot anarlo porphai si apor pen kangdu kardom amai bangcheng pon thulo Reverend C. Lal Buat Saiha Ahin Pen, Hemphu Mati, Sacrament Amai Pi Along, Kachitongdun Arat Atum Pen, Cholin Japon, Labang So Along Pen, Karbi Anglong Presbyterian Church, Synod Amai Along, Geja Atum, Moderator Eme Khoya Sing Rongpar, Secretary, Sar Sing Terang, Secretary, Evangelist C. Lalnun Tela, Treasure, Zoel Togbi, Rajesh Rongpar, Kadokawe Amondoli Along, Kedamji, Moderator Eme, Sar Sing Be Lapen Alang Litum Keja Atum Pen, Kepachini Duntu, Moninganingkan Aphan ke Lapuson Thak Thak Amai Pi, Kechak Ponji Lake, Borpung Ahavar Along Si, KPCS Amai Pi Aphan, Jongpon Lopusi, Pachini Pon. Bitung rumah pana perang sendiri kardom nang sipilo kardom kalau tunggu bang apot jero parpik lo pini labang so di malong ong tung horat kicingrom ya thebi nau bangke pini bom kurani kisangani ateke ningkan sek Karbi Anglong Presbyterian Church Synod atum presbytery jethang lo bangso presbytery bangke lapunat bangke longpli ateke mondoli pli atum pastoret di kicingrom pen isi presbytery laka amen ke nili presbytery adalah bangso presbytery amai pilong si delegates meeting pedolo bangso meeting along bangke armu ang bong pen bang thoke pe non che toilo la posi pini ong dung armu bang pet totre bangso kira hem jangone de ji pon tame bang thoke blar inu posi ong ide nang nalo te bangso tame mesen pen pini ani la bangso momkuru ada baji ke bapor hosi mondli sar ordination na theke kai isi arna makame klem ham ke pathir khoya sing rong hang moderator khoya sing rong bhar moderator penajoksi bang thoksi aphan la mondli sara kam pithiro kya kai silang tum mondli long ruthai kam klem long ya phansi chako long lo pen morning bang je bang ke borpung hawanong sila bangso pre me pi nona bangso potor santos man pon ko motor botkar ke nong bang satame misen pen bangso hempo akame klem pon ya phan kithir akam pe klem theka pot anam phan choro par piglo akjusi diligi thangang tu bang ke pini bangso media tuma phan kecuru olam bangke Presbyterian Church of India athe ke Karbi Anglong Presbyterian Church hitami angkang thepon bom lo aposi anam hejume pen ang seke thepon bom ya phan nitum sang sekimen bori pon po joro pi arong longsing rong pia phan sar ke bat West Karbi Anglong Socheng constituency ke parlo monjili rong pia rong along sar ke bat mate rakom ke chojai mek kedeng pon bangso jai mekedeng pona theke kedam tang apor penang ananing kana bangke halapu karli tang kang bura rong pialang lisi rong asar thiasai khibomlo bon sitami alang lia bangso pirthe pen cheo kang si alang li kapre ga pirthe an che pahilo joilo laso jok rong rup ka chelang ji aphan rong asar theke khiabang phu avideta sonlo lasinon puthot rong rup ka chelang thek ji aphan pusi lapu inut abarim lothan bang phu long sing rong pia phan si rong asaraman bat pon chulo bangso sar ke bat pon amelong halpu habi haren penceng lok long riar lo ke theke dingatum lapen prek jamman ki do bang phubang phiatum sitami chetong don rente lapu rong pi arong asar the long sing rong pi alang litum aso marka do kavya phai bangkre sido son si so arlo tuma bang sir kep lapen so pin so tuma phai bang hini
alang li chormen laki basa pi timung pi lapen alang li ki karlitang habirong pi lapen kasang timung pi asopula bangso sarkibat amielong ada penarlo sini an rakom rani kaceron asai penchenglok kacetong arat do an pensitami ingsam jin pensi sai angdeng do an pacun pon pamilo hamren pen birson ronghang Karbi Anglong nili mana mangala ka long sing rong people nili ka prang ex teacher sitame nili korte eta nili korte asopo kene sri kambarong pia bang ache the dori ka tajone masi pini ka nili apunu bang phansi bang habi bang freedom tanil phansi pura komrani chunai pulo si pini ra komrani chipilo pini nawi bangso rakom kiculong pen pacun ji mana wirong adu ko be non kidu bom adu la pai kon no nili rong bang ke non motoman kidu bang ke don sirkeve Lalu pini nawi bang sarkibat mate chom chi ba laso puthak nawi hin pen nang lining arlo alam kopi chakang lang pon nili ngang lo lam bang ke pini nili bang ta chimang hume me lo thema la anarmu phai aga the phai ta chitong tebon puson sinili mathas tame ko sono ne bang arna matume thik la penjir pier po tuma ninga matha nili phana ningang sam ko sono ne amasi ko duko witum ta rong berong tha pan chenglok atuman ke nang thurun pak si nak nang chiturun si dak chitok rapel lo nili thang nat la ke pi ra bang chu dor provason pi mo we tame bang do witum ta ninga rong pen sinili phan man hon manang chipidun lo